Tipay ba katu kalabiang katu kada tangka trailahan na tangka film molin te yagadi ke shot piso full apo bicu se mahol shalong kabangin sa Panmin Ocean Marka kerteng juga kena kejeng ruai pitem kena bangai shot mengi ke kerteng ayu dengan ni tu ipi mentah kena kejeng ruai bangi shot kadai nak film molin Bila ada pikwa bani I kena ke music video des awan hapo biji cinema andang ada penting I kena ke film hapo biji cinema ke kerteng molin te perhaps ngkumno I kena kejeng ruai Asok kumen gede kejeng ruai gumo piong gede kesimen kong ba piok pen shot dei te ngarong asok kumen te kino hikai shot kele hikai bhaingi te ngilo phi ba te entah ke gede tangka nuksamo tang kecing persiang hendrei full insegi energi hapo biju sim hol shilong ding 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 Oke bye bye Are emosi moy Om pergi ni ke poster tu saya don moy mak belum tu masuk nyok tu sertifikat muda ino yang hadin bila iya bila arai haba mas nyok sertifikat nama ino yang hadin tad bunga ino film nama ino acha pong cengker syas Terus pang rai ta kena ngasbang tu kerja nama belian ni kerja karibet saya ke akor buru buru kantam kari kasih baro ang kita kerja be pijire dan asar jadi dia nak kondang tambon bahasa kerja ci tang ba fitip simen kong I ba actress ba akbar ngagen bawa sim ke certificate si pokwati simen kong ba I ba pong cengker syas ngas suai dah ba cicak Cisya. Tapi jilam na jistai re. Jistai ba na? 100%. 100%. Ni susuan tada. Cirap na Ji. Om ngam ji na ya ki aktris ta ba pon siya wan sim certificate si kwati. Simut ong nga jujire bu ke aktris. Kamen dalam meglaya ke sim certificate hakauti kerja lum na. Tadi tapi pisau kan ben dak tang ba yo pi yu. Pi damut khnang ban miet na pi yo pi kerki benem sistem na aca kerki lia nga damut cicana pun kerja. Nama buliang da kerja da di hana-hana ki buru ki jitu na kan ka dalam meglaya ka kerja. Dengar sukan ong kapan sukan lu mau ga jela baro ngari kasih dapat meglaya. Tangan sebang pun kerja na. Ta ong I pai ba gen dak tin chong poi de. Poi de tin ong pi na. Ko pa ki pai ba. Kibli pi baro ki parlok saha west ni ha pok ka jelahi baro ka way. Nakali ongang akar pa di pi baro ki parlok ba kani ka film molin insa penjino habiji cinema kaslam rat umpun mo yang ka film habiji cinema tengah karpa di pi sngo bah man ai pe yang ka film ban ai kerchan le menam tanggi hapo habiji cinema na pun takani ka film namar kani ka film ong kadi ka film ko bu per tam na baro film kasi namar kani ka film ka baayong sneng na ka benta ki kun samla na ka benta ka jelahi baro ka we tengim day banlong kumbalong hangkan ni ka film tengam mi tulut dre nga kwa ip upin ai pe bila jong dalaki jong gikmat nak benta kan film molin habiju cinema namar ngingil ai khnang hane gohti man ai chimi certificate ban penjino habiju cinema Shillong hasar bong iki maram yang hasar ong re ha Shillong dong Shillong gibon sabkan re tada ong be hasar gum sabkan bara ta yang karpa dia pi baro sa ipik khnang nang takan ka film molin habiji cinema namar ngaru ngalalong langsung bang bah nang takan ka film te piro diri ne ban no chiliang ne ban ong banga kumta ngadi kerchan re hindi diri ban sulam ta pidi bit ban pe be ka film kanang bangaro ngani umesim kanang bangaro ngala ban ku hajrang ngala lolot ban penji cibon ki film kasih na ka bentang pi Kamtam ni simen kong pi yang kamtam nganan de kata ka de sining kong nga bang yu akan ka film kasih bar ka de ka sining kong nga ban yu penji ka film ba ak nga hapo biji cinema naman nga penji ak film re ong re ki YouTube dang la akbon HM rong la akbon to ha ka feature film pada ka de ka sin bani kong yang mana berderek ni film ka film direct da M do Suciang teng ai kublai ro ya isa M do Suciang baila ayang ai ka lahat bani simenta hagan ka film jeng ima M dor ladang akran sika maram ro is ngutubet ladang akran kasih pakaro is ngutubet na maru ngali ngamju ngalong mistik bah bangan kan pure kasih ndeng akran bet dak cin cnong la jong hanong stan tapi no pa buni aglum arnga na sukuman ba si kada ya mo makin ben ngana kan cimaram
melak tin maram te to ngar kren pikin maram pikin seorang ngam setelah barok mo thì hỏi là cái liang gejongi nyai kublai karpang ya isa amdor iba derek yang di film thì balai bantai yang abad di moi bercimatakan di film bangin role di film ini ke film kalong sya gabat kalong spesial ba ya film ni film kalong karpang ba ni film kadai ka love story ka pher ni kiwai pat ni film nganu bandong pi bala lada pion pe ini film pin number bi shisha promise pin number bi kani film ka ai chisneng sha do kata dai tang ba ka chisneng yaki kun samlamo yala sepi ong ba o akitegi ki shisna ka ai tang ki samlan rem Ikartu biar baru orang kilong kini orang pa kikun samla, what have kiberi tu ni? Kajis na gani fitir. Kabes mana kabes ya baru mana ka story gini film. Takadang orang pi kapher, ngadu ban orang pi ba pinam ba biar lada pimpai ini film. Ke film kabai tenat syah do kata te kasyong sa pi pai ba ya kapor kasyong pi ba pi one page dala ki chong ki khamar ki chong pi. Ka compare lada pi snow nik pai ba ba pi sakhi ra chong khamar ki film. Te karpat ni takliang chongi ni bu ki karpat pi Lagi jeng suri bapinuan mana cikersian, ya kan di film kabala simenta mengabat imoy, andang ilayo giterik. Oh dapi, balik dapi, andang ilayo giterik, ban mi apo bicu silamahol. Tengin sapen i, anda layo giterik ban pen i ni film, tengin sapen jilat ki advertise, ni ka jing pentip, nak kalian ka jongi, happy ki pai babaro, kenang ba piro pentip ya giterik, kenang ba piro peni owan apo biji silama, teng mangi bat pahe. Anda lapan i, bat anda lapan ji kena kena biji sama. Anda ngilat dia katarik deh. Atik katarik in don bay hapo biji sama in abi pi. Bat ni pedek subhana kabenta. Jongki ki pai ba papinuan ban sakhi. Man kasingin dan biji. Hapo biji sama bat man kasingin don bay haduk benda kut jong kan film. Kublai pi. Kublai pi baru. Tat aduk ngisi kenduk dan yo tarik hapo biji sama hol silong.